Ali da optužujete Strahinju Bulajića i Demokratski front i nemojte govoriti jedan čovjek. Čitav naš savez stoji za toga, a vjerujem da nas podržava i većina kolega iz još uvijek aktuelne parlamentarne većine, da mi u ovoj situaciji očigledne političke trgovine i lova u mutnom ne želimo da iznevjerimo izbornu volju građana. I evo vam ponuda. Pošto kažete da je ovo toliko dugo da se više i ne zna ishod, odustanite od koncepta manjinske vlade, formirajmo tehničku vladu u koju nek uđu svi koji žele da uđu, da se dogovorimo o održavanju prijevremenih parlamentarnih zajedno sa lokalnim, ali i prijevremenim predsjedničkim izborima. Ko pobjedi na platformi saradnje sa DPS-om na čijem čelu je Milo Đukanović, neka mu je srećno. Ali sami ste rekli, ne možete da zaspite sa Brad Pittom, a da se probudite sa Mijom Aleksićem. Ili ćete da spavate sa Mijom Aleksićem ili ćete da spavate sa Brad Pittom.